Pozdrav svima, evo posle duže vremena konačno da snimim jedan tutorial. U ovom tutorialu pravim repliku čuvenog Fnatic logoa. Ovo je tutorial na vaš zahtev i ja ću potruditi da to odradim što bolje, naravno. Ok, znači ovo što vidite to je moja verzija logoa, a ovo ovde je originalna verzija logoa. Znači, pre nego što sam počeo da snimam tutorial, ja sam napravio shape, odnosno samu maskotu Fnatic logoa. To sam uradio tako što sam pentolom ispratio svaku ivicu ovoga ovde oblika i zatim definisao sopstveni shape. Da vi to ne biste radili, ja ću vam taj shape staviti za download pa ćete moći da ga koristite. Znači on će biti u deskripciji zajedno sa svim ostalim failovima koje ću koristiti u ovom tutorialu. Znači, pored toga, izdvojio sam ove ovde boje. Njih sam izdvojio tako što sam sa ove ovde kompozicije odabrao boje koje su najčešće korišćene i prebacio sam ih ovde i tako da ću sa ove palete birati boje koje ću koristiti pri samoj izradi logova. Ok, znači, evo imamo novi dokument i za početak trebamo da napravimo pozdinu. Znači, za to ću koristiti ovaj grunge teksturu. Znači, idemo Ctrl plus T, desni klik i samo ćemo je okrenuti po horizontali, odnosno zarotirat ćemo je za 90 stepeni. Ok, zatim držimo Shift i znači ovako ćemo izvući kavani da bude fit, odnosno da bude po ivicama našeg dokumenta. Ok. Sljedeće jeste da ovde znači idemo tu i dodamo black i white. Znači sad odaberemo adjustments black i white i znači samo ćemo malo smanjiti vidljivost. Ok, Windows adjustments da bismo ovdje imali više prostora za same layere. To je što se tiče naše pozdine, znači označit će ova dva layera, idemo Ctrl plus G i to će biti pozdine i ostavite jedan katanac da nam se to ne bi pomerilo levo desno. Ok, sad dolazi suštinska stvar, to jest samo dodavanje našeg shape-a. Znači idemo ovde i odaberemo ovde custom shape, kliknemo ovde i odabrat ću ovaj shape koji sam malo pre sam definisao. Znači ovaj shape, napominjem još jednom, naći će se za download, odnosno bit će u deskripciji zajedno sa ostalim failom. Ok, znači povučemo ovako držeći Shift i to je osnovni oblik. Sljedeća stvar, znači ovaj shape nije baš previše kvalitetan, ali to nije toliko ni bitno jer kasnije se to toliko neće ni vidjeti. Znači idemo desni klik na Shape, Blending Options i samo trenutak, znači vraćamo ovdje vidljivost ovog layera sa bojama, znači stavit ćemo tu da bismo odatle mogli da biramo naše boje. Znači idemo ovdje desni klik, Blending Options i dodamo Stroke. Znači stroke povećamo ovako i kao osnovnu boju da beremo sivu. Čak ovo sivu, ali ne, bolja je ta siva. Ok. I boju, znači odnosno color overlay, ostaće beli. Sljedeća stvar jeste tekst. Znači, ću još malo smanjiti, mislim da je preveliko. Ok. O Bože. Smanjit ću malo. Ok, sad dodajemo tekst. Znači odemo do Type toola, prečitajte na tastaturi i kucamo naš tekst. Zatim odabrat ćemo font koji se zove SF Automation. Znači, nadam se da sam dobro rekao, ali ukoliko nisam dobro rekao, ostavit ću vam ga za download u deskripciji. Napominjem po 1000 puta. I sad ćemo taj font malo povećati, Ctrl plus T. Ako ćemo malo izokrenuti da bismo ga stavili ovdje, da bude u istom položaju kao i sama maskota. Ok, to će se tu naći, još malo zarotirat ćemo. Znači, ukoliko vam raspored slova nije ovako, da kažemo, dobar, znači sve što je potrebno, test, ukoliko vam je raspored slova, hajde da kažemo, znači ukoliko sam slova kad ih napišete ovako nekako zbijena, da kažemo, znači vi jednostavno odite, znači ovdje paragraf, berete ovdje 4 stav i jednostavno ovako proširite, odnosno prilagodite vašem ukusu. Ok, ja mislim da je ovo sasvim ok. Stavit ću tu. Sada, znači, taj font treba da se blenduje.
njega ćemo blendovati isto kao ovaj shape i, znači da ne bismo radili isto, znači desni klik, blending option, znači idemo samo Alt držimo i ovo FX prevučemo na ovaj ovdje layer. I sada imamo iste blending opcije na tom i tom layeru. Ali, pošto na Fnatic tekstu treba da dođe još jedan sloj boje, odnosno još jedan stroke, mi ćemo to morati da prebacimo u Smart Object. Pošto na jednom layeru ne možemo stavljati dva puta istu blending opciju, znači mi stavimo na Converter Smart Object i sad ćemo moći, znači imamo desni klik, blending options i opet možemo da dodamo novi stroke. Ovog puta taj stroke će biti tako tebo otprilike i znači vidjet ćemo to malo da smanjimo 7 piksela ili 6 možda, bolje 7, ok. Znači 7 piksela i time smo napisali i sam font. Znači to je još uvijek sam tekst, to još uvijek ne izgleda tako dobro kao što bi trebalo, ali bit će. Znači sada dolazi zapravo onaj deo koji samu radiju čini, sam logo čini boljim, a to je deo sa splatterima. Znači spustimo se ovdje na ovu grupu, kliknemo ovdje, dodamo novi layer, idemo brush, desni klik i ovdje ćemo odabrati brush. E sad, pošto imam previše brusheva, to ide malo sporo, znači vam ne preporučujem da imate ovoliko, ja ću to već srediti i koristit ćemo znači brusheve u ovom rasponu, znači od tog tu do ovog ovdje. I sve te brusheve naravno stavit ću vam za download. E sada, znači, koliko ste vidjeli sam logo, Fnatic logo onaj na početku, znači on se sastoji od mnoštva ovih tragova brusha, znači. To se postiže, znači, jednostavno upornošću i vremenom. Znači, ja ću koristiti crnu boju i jednostavno klikit ćete ovako, znači da biste dobili što više različitih oblika. Znači, suština je da menjate brusheve, znači da koristite što više različitih. Također, suština je i da rotirate brush. Znači, glupo je koliko imate, evo, na primjer, imate tako i opet tako jedno do drugog. Znači, onda se vidi da su iste stvari korišćene na oba mjesta. Znači, kako to da izmenite? Znači, odete ovdje do brush palete i jednostavno rotirate ovdje. Znači, vidite šta to zapravo radi. To vrši rotiranje naše četkice. Vidite, sad u kome položaju, a ukoliko stavimo ovdje, znači ono se promeni za ceo krug, odnosno promeni ugao pod kojim se nalazi. I, znači, za to je potrebno vreme, pošto ja nemam vremena, znači ja ću taj deo preskočiti, neću tu nešto previše se zanimati oko toga, ali vi ukoliko imate vremena, a nadam se da ga imate, znači jednostavno uložite više truda za samo to bojanje. I, naravno, menjate ove brusheve. Znači, to je neka osnova. I ja ću tako sad i raditi. Znači, verujem kada ste vidjeli Fnatic logo da vam je izgledao, ajde da kažemo, teško da se odradi. Zapravo nije bilo lako sigurno doći na ideju, ali sam proces izrade Fnatic logo je jednostavno, znači, igranje brushevima i ništa više. Što vjerojatno sada i vi sami već vidite. Znači, igramo se brushevima. Trudimo se da stvorimo što više različitih ovih viškova sa strane, da ih tako nazovem. I nadam se da nam to za sad dobro ide. Sada ću uzeti malo ovdje sivu boju, pa ću malo sa njom bojiti, čisto da bismo dobili što dinamični izgled, eto da tako kažem. Ok, znači vidite, pre i posle. Znači, duplirao sam taj layer. Još jednom. Mislim da je to sada ok. Što se tiče tog dela. E sada, znači isto ovo možemo uraditi samo sa žutom bojom i u pozadini teksta Fnatic. Znači odemo ovdje, dodamo novi layer odmah, znači ispod ovog layera. Evo ga taj naš novi layer. Odemo do brusha i isto to radimo, samo ovog puta radimo sa žutom bojom. Znači, zarotirat ćemo malo u drugom smjeru, što se kaže.
Znači vidite čemu služi ta paleta. Znači ovdje ima raznih braševa. Najbolje bi bilo da ih vi sve onako proučite, što se kaže, detaljno. Naravno, ne treba baš pretjerivati jer onda izgleda ružno. Evo ću samo još jedan mali detalj dodati. I to će biti to, ja mislim. Ok. Znači, sada smo završili sa tim delom. Sada, ove boje nam više neće trebati, znači njih ćemo sakriti. I sada ćemo izdvojiti, znači, odnosno grupisat ćemo sve ove lejere koji čine sam logo. Znači, ovo je osnovni, pozitivno, držimo Shift i kliknemo na prvi, desni kliknemo group from layer, from layer, sa loop. Ok, i znači sad imamo tu grupu sa ovim logom. Sada ću tu grupu prevučemo ovdje, da bismo je duplirali, ovu početnu sakrijemo, idemo desni klik, convert to smart object. Idemo Ctrl plus, malo ću samo smanjiti. Ok, i mod tog layera stavit ću na overlay. Duplirat ću ga par puta, znači vidite. Posljednje ću smanjiti vidljivost jer pretjerano je. Znači sada, ovo sve što nije toliko ni bitno, ali to je zapravo ono što daje izgled. Znači vidite sami koliko smo uticali na samu dinamičnost loga, odnosno na, da kažemo, atraktivnost boje. Eto. I znači stavit ćemo ovdje ovako malo da bismo uticali na tu, opet kažem, dinamičnost. Ok. Znači vidite šta smo dobili. I znači sada na kraju samo ćemo idemo ovdje do adjustments i dodamo na primjer photo filter, da ovo nije uopšte obavezno. Znači odaberete ovu boju ovdje. Znači odabrat ćemo boju kao sa logo. Od čega nam bira tu boju, nebitno. Znači odabrat ćemo ručno. Ako malo da unesemo živosti. Čak to da stavimo na overlay. I smanjimo vidljivost. Znači ovdje uopšte nije bio toliko ni važan, niti od nekog vitalnog značaja, ali dobro. I vidite, to je znači rezultat onoga što smo dobili. Nadam se da vam se tutorial svidio, ukoliko jeste, podelite ga, znam da ima puno vaših prijatelja kojima treba logo za klan. Podelite na vašim forumima, stranicama, lajkujte, šerite, subscribeujte i sve što ide uz tom. Obavezno, znači, pogledajte u deskripciji gdje će se naći PSD file, naći će se shape, naći će se font, naći će se braševi i naći će se ova paleta boja, tako da bez brige možete, evo ovako da se vidi bolje. Znači, i bez brige moći ćete da koristite logo za sve vaše potrebe. Budite originalni i vidimo se u sljedećem tutorialu. Pozdrav!